ole clear tu te kalo lom le vek chewa tu tuma chuan he tun lai Khawvel boruak boi tual maya narap thak tual mai ni chuta chun engang boruak nge om chho zel don tura phe chuarin Iran supreme leader thar om tole nga la ni ya hani phe chuarin zanina athuron chua mo news rang kan hua phe kha chuanin Phuba la chak hlia to ani apa thisen ai te pawnia nga hetah Iran mi pui tam tak te thisen ai mo an thi ai hi Phuba ka la don ani ti in aron in tiam kam si mai ani ya boruak hi lian chho tual mai ni chon ram rang te na kan thliaruk hemi Strait of Hormuz chungchang mo oil mo ram tan phe chuarin helai mun hi poimo hlia veu maya kan hriat nual porin noma helai mun ai hi an supreme leader thar Mustafa Khamenei khanin kan block chun zom zel don turam ma in minron tidang lam thei don lo wani ti khan thuron chua bok kha ni ya Persian Gulf le hemi Gulf of Oman kan tin kar om Strait of Hormuz hi poimo veu khop maya Khawvel oil supply za asom ni mo kal tlang na kha ni za asom ni chuang kal tlang na mun poimo kha ni ya hri tangin Thailand lampanga an oil phur cargo ship long lian kan ti an chi phei kha chu an lo bom kha ni ya boina so sang manang reng view maya amaro chu van nei thak takin kan ti thon nge anin thian thad wang kan ti don India long mo an oil phur tiang kha kha chu an local tlang tira kha mi tam takin mak an ti tak zeta kha po kha security thatak vian himna thatak nuaya khanin kan India long lian te po khan kal tlang thei ram kha ni ya pawni sela hemi hianin hemi Strait of Hormuz an block hianin mo global hemi oil corridor kan ti oil trade kan ti hi nasa takin tu na hong chho me ka ni ya eng angin nge hong chho zel don kan clear chho zelanga eng pawni se sadina khanin Mustafa Khamenei hianin thil tam tak naron soi chuaka hi khami apa mo mani loka an bom tak ali Khamenei thi nu loka ai apa ai ron o nu atang hianin van tlang mua hanin phaulan mo thu han soya khatinga hanin phau chuang chi hi ala nei mi lawa hamaro chu thuron chua hi khau mai re hei kan enanga mo Mustafa Khamenei hianin martar thisen luang hi a thon don lawani an thisen ai hi mel malten an hu ve ang an dong ve ang ti khan thuron chua chu mai pi lama mel malaka zang na dom na kan phu tang an pedu lawani chuanin an hlutna hemi an thil ti chiat nun na te po ni bungro te po ni heng ho zong hlutna ang hi an thil nei te kan ti cheve don aron tia chu mai pi lama hianin helai ron soi hi mel ma om hun te mo rang takin kan ti chianga top turin kan hrilanga han top du lawani chun a tu langin kan vodar vek don ani aron ti sia kha ni ani hi apa ai po mo tam takina an lau tran ngal kha ani ve tlat maya chuti lain hemi news chen khata phe chon hei Russia China le North Korea te anin full military support mo an puan thu an ron soi chuak ve bok kha ni tuna Middle East buaina hi pung chho je lang mo lian tual mai ani tam takena an hlo thon hemi in do pui pathum na kan ti te po hi thleng lawang te soi thei mi lo mai ne hemi Strait of Hormuz kan ti muna hi engagin nge helai mun atang hen boruak aron len chho zel don Iran sarkar thu nei tu te hianin an block chun zom zel tur thu hei aron puang chuaka han supreme leader thar khanin kan block zel don ani turam ma in min ti dang lam don lo aron ti sia maya hei hi America te moram rang in ti khanin aron vo thina amaro chom zia vak hi mel view lo bane boina lian zawk hi hring chho zel lawang ti hi mo he mun atang hianin boina lian zawk aron chho zel lawang ti hi asoi thei mi lo bane Khawvel oil supply mo kal kong za som ni chuang kal na khani tata wang khanin poimo veu khop maya India long lian cargo ship kan tiang chi po hi an kal tlang thei zelangem engma hi a hriat tak lo bane
United States le Israel in Iran be dan tur felfai takle uluk taka anrua man angachan Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei sarkar an be na chu tuna chuan Middle East pumpui buaina nasataka achang to a nasatakin Khawvel economy angong Khamenei thi nuwa Iran chuan rang takin afapa Mojtaba Khamenei chu Supreme Leader thar atan arwata hemi nu hian Tehran chuan American le Israel sipai munte chu Phuba lakna atan abeina sahle he buaina hi United Arab Emirates le Bahrain tepo darin Dubai Abu Dhabi ang khopuya tepo ven himna lama harsatna a ompha ani Iran thop tu Hezbollah po he indona hian telve in Prime Minister Benjamin Netanyahu kai shwa Israel chu anbe ani indona nasazel hian Khawvel pum huapa energy market atibuaya supply tlak cham hlauna awang hian International Energy Agency chuan emergency oil reserve barrel maktadoi zali achwa don ti apuang Iraq, Kuwait le UAE telin ramshang-shanga oil siam chwa atlaniama oil le gas facility abe pui thak non fo ani awangin Khawvel puma energy mansang chawzel chuan ngai tuana atibuai hle Indona karah hian Iraqa Basra longchol munbula oil tanker Safe Sea Vishnu chu Iranin abenia soi ania Indian sailor pakhatin nunna achana thoktudang somni pasari chu chanchwa anne UNICEF chuan buaina zual zel hian Middle East rampuma no pangtitan din mun harsatak asiam ti ena mitam tak chu tharum thona awanga sikul chua san emaw mundanga inson emaw anne Israel in Ramadan thla thiang hlim chunga Al-Aqsa Mosalu akhap nuwa Jerusalem po buaina achuak na sahlea hi Muslim tamnaram engi mazatin andem ane chungchinga chuan Qatar, Jordan, Indonesia, Pakistan, Saudi Arabia, Egypt le UAE te chuan international law bo chhiatna ani thuan soi thilthleng dang pakhada chuan Bahraina thunei tu te chuan Iran Islamic Revolutionary Guard Cortana aruka na thoka thla laru chin le encrypted channel phanga thu the dawnnia pu in mi pali an manti an soibok heti lai hian Iran chuan US le Israel ne na indona chu thilpoi mo pathum Iran dikna chanvo pom indona chhiata thleng te siam thatna tur pek le mahuna be ani launan international guarantee nget tak pek ani chuan atop theih ti asoi Iran President Mossad Pezeshkian chuan Tehran chu remna zongin a in pe renga ma se an thilphu te ti hlotlin ani lau chuan inka hai chu apom don lau ti asoi Khawvel kha mo boru galani chawa chuti rualin President Donald Trump khachunin eng thudel kilma omlawa arin surrender ma chu atile khania mo ni lampang hianin hetiang hian phu taron nei vele thunga boru khi kallian tual don ti chiang ngani putra mai hi rilru kaldan hi chu kan hriat vekarin noma butut maya mo thokphuta bom dar vek duang chi kha ani bokha chu ti rualin side le lampang ho hi hebe Iran sarkar thu nei tu te hi tudan Supreme Leader thar te hriat hoi phei chuanin an lulul zual hle don ti hi chiang reng maya ta khanin thu du ve anin ma chon chhole don ani pui chhodor ko mai Pakistan shwai tu te Biak nuwa social media thuchwa asiama Pezeshkian chuan buaina hi US le Israel te beina awanga lo om ani thu soin indona ti top theina om chun chu Iranin dikna chanvo dik tak anei te poma chhiatna theng te rul na pek ani thu asoi ani mase US President Trump chuan buaina azwa zel lai po in US chuan na tho zo atum thu asoi thung November tha a midterm in khanpui nei ma a Kentucky rally nei na thu soin Trump chuan US chuan indona a neina achan to sa thu soin military operation ero chunzom zel ani tur thu asoya mase US sipai ten bom an thak theina tur hmun a om to lauti in buaina hi atop nai arin thu asoibok tuna hian in beina hian kar thumna athleng to a mi sang ni velin nunna an cha nia soi ania atam zok chu Iran le Lebanon na ani UNICEF chinsia danin buaina achwa tir achang khan nunna chan emo hliam tuar emo nopang sang khaja chuang anom to ani indona hian Khawvel pum huapa energy market tepo ati buai hle a abik takin Strait of Hormuz chhe vela buai hle hi longkong pui poimo tak ani a Khawvel oil supply mun nga a chena mun khat vel phurna kong ani karma sa khan oil man hi barrel khata dollar za somni velina sanga dollar som kwa vela atlak niam le nuwa buaina thar om awangin aman asang le ani straight cut hipori se bawruak thar mo chachin thar engemaw beng ver riau chi te la om zel tura pongai tai la kan en chho zelanga tuna Strait of Hormuz chungchang-ah hi
hei hianin ma Khawvel mi pui ram tam zawk te ati bu hil theih lo me kan ya lama china kan tiang khan an supreme leader thar hianin kan block zel don kan dang zel don ani aron ti thar le a chu mai pe lama Iranians mi pui tam tak te thisen mo ai hi mel mau hianin an dong nge don ani chumi tur chuan ka in tiam kame ngaron ti sia bawk khani ya engang takin nge Phuba ron lak don apa mani luka ti khanan bom darani ya chu mai pi lama unau nu te po antelani mo khati gadi wang kharin Phuba lak na chu ane view lo tura po ngai ta ila engang nge akal chho zel don kan en chho zelang